što sigurno mogu obećati, a to da ćemo u svakoj utakmici tražiti svoju priliku, da ćemo nastojati od ekipe, od momčadi, i siguran sam da i to hoće napraviti, da će dati u svakoj utakmici svoj maksimum, da ćemo tražiti svoju priliku, kažem, ali puno toga naravno ovisi i o našim protivnicima. Mi smo i gledali, momčad Rubina sam ja gledao 2-3 utakmice i gledao sam ovu zadnju, mi imamo sigurno puno više informacija o njima nego oni o nama, jer ja da nas ne žele smatrati previše ozbiljno, jel? I kažem, svjestan sam toga da su oni favoriti, vjerojatno se oni tako i ponašati i tu vidim našu šansu. Pa nikad ne probamo gubiti, naravno da ćemo probati pobijediti. Rekao sam da to isto želi i protivnička ekipa. On će se, nadam se, postaviti kao favoriti i vjerujem u to. Znači, morat ćemo biti jako dobri i morat ćemo biti jako blizu jedan drugoga, morat ćemo biti kompaktni, morat ćemo biti dosta agresivni u smislu kad protivnik ima loptu da bi do nje došli, ali ćemo morati biti dovoljno odvažni i sa dovoljnim brojem igrača nastojati doći do njihovog gola. Pa možda da se sjetimo one utakmice sa Lokomotivom iz Moskve, ovako, na neki način takav jedan recept bi možda sutra mogao koristiti. Mi ćemo igrati i sa Mendijem, i sa Tavarišom, i sa Boharom, ali je sigurno da ne mogu svi ostati gore, da ako se nećemo braniti sa 9-10 igrača, da ćemo imati veliki problema. Rubin kad izgubi loptu, oni se vrate, svih 9 se vrate u svoju zonu, u svoju polovicu i onda je jako teško probiti. Tako da u tom dijelu moramo napraviti sve da ne budemo naivni i da nas se ne dogodi da nas preko svojih brzih igrača koje imaju je vrlo kvalitetno, pazite, oni imaju momčadi 5-6 igrača koji su između 10 i 15 milijuna eura, samim tim je činjenica da imaju pojedinačnu kvalitetu, osim što imaju momčadsku. Tako da mi ćemo morati funkcionirati sutra kao momčad. Sem zelo vesel, upam, da kot prva tekma za slovenske državljanstvo lahko tudi naredi en gol. Slovenski gol.